Цæгат Ирыстоны Центрон в жаран къамис Уæрæсейы Æхсәнадон палатæ цæттæдзинад Хæххон-Металлургон институты иумæйагәй Байгом кодтой ахуырадон проект. Ныхас кодтой Уæрәсейы Президенты æвзәрстытæ цæттәдзинадыл. Цæгат Ирыстоны Центрон в жаран къамис сәргълæууәг кычнышан кодта афтәмәй æвзәрстытæ ацәаудзысты раст æнәкъуылымпытәй. Байгом кәндзысты шада авдай ашт в жаран бынаты шифтонжа кәндзысты видеокамератәй. Ахшай ахшажызы шпайда кәндзысты ног электрон в жаран урнатәй. Фембалдар Хайта Бартак Акканаг Ахшаны Кушак Александр Брод, Куджахта афтәмәй Æхсәнадон палатæ ахшак бынат æвзәрстытыл кушты. Уйтафа Валдар Канзанша раштинат ама Адама Ауанг асыма азалмы. Регионта араштырсыдышты кушак саштаран кортта. Удон барак кәндзысты æвзәрстыты раштинат. Амиражма æвзәрстыты ахам куттагна удиш. Уйма асы куштыты архайзышты оппозицион организации туанктадыр. Протокол тылма фажындышты QR-кодтәм. Шаруаджыды как хачкалышкан нефадат налузын.